Jadi mulotan panika kula ben sampean pesemangat. Mun parlo ben malam amulot. Tuh, tadi PC mulot dia beni pas usaha berkat mulolo teh. Tak kalau nyandeng pelakpak mun tak ada berkat tak beni mulot. Tak iya. Tak kalau sampean mun ditanyakin mutan kiai beni parlo berkat abdi nak ikhlas kiai iya nyon ceng bi Pak Suryadi ben Pak Rudi cek beri berkat cek inumi cek eri mulai nyacam ke kemarin Pak termasuk reng tua panikah muntero andi anak soleh palambe mun beda orang tua cerik tak kira mun jepoton. Kolan makin kadang orang tua nikah nyare segratis pontu gratis sekolahan gratis ngaji gratis orang tua nikah mun lebur ka gratis tak kira mun jepo to Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyuh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Sayyidina wa maulana Muhammad sahibil jamali wal kamal wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil liqa'illahi azza wa jal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al auladana auladan salihin hafizina lil qur'ani was sunnah fuqaha fid din mubarakan hayatuhum fid dini wad dunya wal akhirah. Amma ba'da. Ulama anal a'izza wa masyayikhinal ajilla akhussu bidzikri wat ta'zim hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Mahrus Ali sateja para ulama sareng sateja para masyayikh abdina kaleb de ke asmaipon cuma tak mengurangi rasa hormat si abdina amul jaaki cuken taati Bapak Kepala Desa Pelakpak sareng seteja jajaran sebeten kaulah hormati cuken cinta sayangi sahibal manzil sahibad dakwah Bapak Suryadi sareng Bapak Rudi iki sareng seteja keluarga besar eka dinto tempat langkong-langkong anak saya selamat teh malam semangkin
walimatul khitan sareng walimatul aqiqah Ziyad Hilman Habibi sareng Khanza Zulfa Kamila. Sepetin kaula amul jaki cukan cinta sayangi ajunan para rabu, para undangan, para jemaah pengajian, para sepo, para anum, para peletatangke, ajunan para pencinta Islam, pencinta Rasulullah, pencinta ulama, seinsyaallah ajunan setuju emul jaki sareng Allah. Saya sangat beten kaula amul jaki ajunan grup Solawat Al-Banjari penapanya Nurul Islamiyah Plakpak dari Plakpak tentenan jauh sebeten kaula cinta sayangi alhamdulillah malam semangkin dan kula ajunan asyukur di ajunan Allah kalaban nikmat separangaki sareng Gusti Allah engki pandikan nikmat sehat nikmat sempat sehingga dan kula ajunan bisa bermuwajahah tempat saya sangat mulja engki pandikan majlis taklim otabeh pengajian apa-apa mi kocak tempat mulja Rasulullah waktu Isra Mi'raj tapangki ban salah setonga malaikat panika bi Allah iparingin lengan saibu lengan panika saibu perlengan iparingin kriki saibu di lengan saibu perlengan kriki saibu di saibu kali saibu Rasulullah mereksani malaikat panjenengan bi Allah iparingin lengan saibu perlengan iparingin kriki saibu andi tugas panapa tugas panjenengan saya paringaki bi Allah malaikat panika jawab abdina Muhammad bi Allah iparingin tugas kangkui mitong dek kesetija rahmat ta Allah setoron ke bumi. Jadi setuju rahmat Allah sepatoron ke bumi pakon bitong ke malaikat mereka. Rasulullah mereksani pebeda malaikat sesampai panjenengan tak kelar mitong sanosa panjenengan andi lengan saibu perlengan andi kriki saibu bila Allah maturon rahmah dek ke bumi. Ajawab malaikat kainto beda Muhammad bila Allah maturon rahmat dek ke pengajian bila Allah maturon rahmat dek ke majlis taklim bila Allah maturon rahmat dek ke majlis zikir saking benyan rahmat Allah sepatoron sampai abdina tak gelar mitong jadi semakin panika sepatoron rahmah bi Allah kakantoni ke pengajian penih malaikat ke itu maki andi lengan saibu perlengan andi kriki saibu tak kelar mitong durin benyan rahmat Allah sepatoron ke pengajian manggana dan kula ajunan insyaallah malam semangkin bakal ngaule dek kesetuju pok tompoon rahmat Allah amin Allahumma manggana hebat pengajian di kapa manggana sampean mun beda pengajian to denang de ada orang munintar ke pengajian ki beda Roma karo Pak kena niat mangkata tu saking kapila sepora bi Allah kena niat Pak engkau mangkata niat kaula mangkata kacompon Pak Suryadi Pak Rudi niat ngaji sakapine tu sakene pon sepora kapi bi Allah sampean mangkat adintek pertengkak karo ikenjer bi Allah pertengkak ikenjer bentengkak ikenjer tojuk kakan sampean mangken nek ngaji setong hukum make hori ajawab masalah halal sampean ngerti tak ngerti nulis tak nulis lebih raja kenjen etempeng apa jeung 1000 rakaat mun dua ilmu 1000 kaki halal haram lebih bagus etempeng apa jeung salat 2000 rakaat
mun 4 hukum 4.000 rakaat, mun 6 hukum 6.000 rakaat. Luar biasa. Orang pelak-pak mulai odik sampai mati mak kutu 1.000 rakaat. Mungkin apa ingki mancar muka ipamul juga kapi bi Allah. Amin Allahumma salawat salam ngiring aturaki dek kajunjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seampun apek taten kula ajunan dari alam peteng ke alam terak, dari alam putu ke alam ilmiah, yakni dari tempat peteng ngale ke tempat terak, yakni agama Islam. Pancermu kecen kula ajunan kenging syafaat beliau, langkong-langkong syafaat al-uzma pagi hari kiamat. Amin Allahumma. Malam mungkin 4 acara, mulod, khitan, akikah, selamat naroma. Jika mana bahas kapi kalau 4 ki buru mari. Boleh ki kare setong. Kemarin panika langsung kula dek kabunangkah. Jam sanga 20 atau jam sanga 30 sede bah. Bialek gele mun bisa jam sanga sede bah. Karena kula kaisa mungkin sareng lora ngak-ngangan. Kuswafi. Sing ngak-ngangan gini berin. Saya ada bunga ngangan. Deren pada selamat pada baca. Pertama mulot, orang yang mulot pernikahan luar biasa. Di semakin pernikahan Pak Rudi, Pak Suryadi, sampean kepi sehat di malam makin pernikahan luar biasa. Beda setong cerita, beda pemuda nang Basrah, Irak. Teman dia Pak ke Basrah sampean. Teman dia Pak ke Basrah, Pak Toman. Pada boleh tak tahu depan boleh pemuda meler Pak jika bahas mulut ya. Tahu ke pemuda meler sampean celana kus bagus ere cari kaos kus bagus eles toles obu celeng pote obu kus bagus pamira kek laki ngangkui anteng kenal potkus bagus ya belum meler tak meler penyaring meler tak meler ki ngocak gaul reng laki ngangkui anteng ni ke benih gaul Pak kalakong yang cek ngusok ni ke bela kor cek ngusok zaman Nabi Musa umat Nabi Musa banyak capok penyakit corok Eke bakal tabib jensara tambahin jensara. Akhirnya Nabi Musa apareng pengumuman, umat gula secapok penyakit corok kopeng saya tak lemberes beri tanda. Kenapa tanda Nabi Musa beri anteng? Jadi zaman Nabi Musa mun berdareng laki ngakui anteng berarti kakek sengocak beningkok. Meler pemuda mereka sampai ke tetanggana bireng-oreng disepelekan sehingga semak karwa sehingga anan ben semak karwa meler wa mun terpengaruh bahaya king pemuda ni kecik lebur amulot Pak mun bede oncengan mulot nang deadu bila ibaca sejarah Rasulullah nangis pemuda menika ben tahun bila bulan mulot amulot Pak pun setunggu toh pemuda ni mati dilemati orang kapi ngocak lala cek urus pas laki kata teretan lala pas laki ke keluarga nak romeler torot 2 pak tak intar lebih tak intar ke tetangga lebih anu nasi ngurus pun akhirnya nang besok pada kepah bodoh suara menggema ada orang apa kalau suara mau nah pesena suara
ahli Basra. Dibin kabi mun tawa orang separatu ka Allah, tawa orang sesemak ka Allah, tawa ka walina Allah. Wa setiap orang ngamate wa beli tempat ruah mbeun mun penasaran intari. Penasaran kapi orang-orang Basra. Akhirnya berduyun-duyun kompak nunggu pak siapa orang si mati, si wali, si semak ke Allah, si tudi kakasina Allah. Ternyata diingkari iya bes tepak ke pemuda si meler karoba. Kadeki ini beda ulama alim amimpe. Ternyata pemuda karoi kamimpe ampun neng tempat se pernah penuh perhiasan indah luar biasa meriksanin orang alim abemben kan pemuda si melerua engki kiai makmul jamban di akhirat beda apa jamban meler aja pemuda penikah karena abdina lebur cinta ka Rasulullah, abdina lebur amulot, abdina lebur hadir dek ka acara mulot. Maka insyaallah mun membaca cerita ka into dan kul ajunan insyaallah selebur amulot, lebur hadir dek ka uncengan mulot, cinta ka Rasulullah, maka dan kul ajunan ya akhirat bekal ipamulja bi Allah. Anapa pak mangkana debun Sidina Umar dan kula ajunan lebur menyepelekan orang lain maka ya besaki orang panika seakan-akan lebih enak tembak aba lebih coba tembak aba cek ngena dan kula ajunan anapa debun Sidina Umar kadang orang panika semulja orang separatu ka Allah dan sampian inah keng mungku Allah mulja orang kadang nika pak menampak aben inah kadang abe keng tak tero etemu orang lain jabe mulja jabe semak ka Allah tereh nika cerita ken kula ki ngino maklu pelka Imam Malik bin Dinar pernah ada kejadian nengisi tongti sepenika terjadi kemarau panjang penika cak maturena nimur lance orang kadang bonare sati senika berduyun-duyun ke lapangan salat istisqa adua ka Allah keng bi Allah tek paujen jenimur pak adua boleh lapangan salat istisqa jenimur setonggo toh Imam Malik bin Dinar alongku nang ilmu masjid ini kepeteng pak lembek kan tadi PLN tadi listrik timun malam peteng mun mangken terak maki peteng karo dolma Pak Sera Pak Suryadi Pak Rudi beni Roma Muja saking tak boleh kabeni Romana Pak Suryadi Romana Fir'aun dari ne pernah ojo tera itu Pak terus Roma si barokah si abarokah amin Allahumma terus pon akhirnya Malik bin Dinar menikah ngitek pas beda orang coba pak masuk ke masjid panikah coba celeng pokok tak rupa ilaga agak empian nikah iya gelu jangan ngosok kerja Allahumma sholli ala Muhammad pas toju orang panikah secoba celeng pas adua ke Allah ya Allah pawocenaki Gusti masyarakat semangin puto aing mandi mak kotu mandi yang nginu mamalarat pawocenaki Gusti kun mari adua langsung bi Allah paucen seluar biasa Malik bin Dinar mikir Arya benih orang coba ya
Area walina Allah, area orang paratu ka Allah, sesemak ka Allah. Keluar dari masjid orang panik etorok bunte Imam Malik bin Dinar. Akhirnya orang panik pah masuk ke Roma, sekek rajin, Roma seindah tingkat. Torai bi Malik bin Dinar. Kalakuna alaiki ngolok salam. Ternyata tepak ke Roma na saudagar kaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Napa pak? Dan kula melihat budak, acual budak, banyak mun budak. Masuk ke dalam pah patiring budak. Panika pele, panika grup sekang cakang. Tapi argana lain. Yolati bi Malik bin Dinar. Tade separat tua, semalam mah tade. Beni semalam. Ada Bu Malik bin Dinar, ada separat dua. Pola beda lain pak. Abah, nikah pun grup-grup se cakang pun. Bade budi karwa grup nakal. Kila congok boy pola pratu. Masuk ke budi Malik bin Dinar. Depak ke budi. Ternyata bede setop pak ket nyelket. Nangis karo mulolo pak. Iolati. Oh, ya semalam maru. Ria si aduai masjid malam berarti ria orang seperti Allah. Agak cebu Malik bin Dinar. Pak nikah seperti ke gula. Berapar kena bi gula beliau. Jangan seandi. Nikah mun sampian melenikah kasta. Nikah paling nakal. Lah aku nak karo nangis melol. Karena sedelem sekang jaga. Muntan pak. Tubuh Imam Malik bin Dinar panika separatu panika si ibulia pangucak saudagar kaya bah ya mun sampean parlokan nikah gula pakar lakar la abit cubut eko pon lagi ebah tak usah beli dirin coba bah pon efek tabi Malik bin Dinar rok jalan atanya orang sampean mikir semangat kasih melia gula. Ada Bu Malik Imam Malik ni empian beni budak empian walina Allah sampian orang separatu ka Allah orang sampian orang sesemak ka Allah mauning sampian kan si coba ni sampian si masuk ke masjid malam makaro bedegula king sampian tak ngatelain. Jadi kula menyaksikan sampean si adua ke Allah kun mari adua langsung iterima bi Allah berarti sampean orang peratu ke Allah pas nangis orang punika pak pas adua ke Allah ya Allah abdina ampun etemu Gusti ja orang sesemak keajunan abdina tanda mun etemu orang tak tero etemu orang Gusti mangkana Gusti nyuun abdina di ajunan pamate abdina Gusti langsung mate pak. Jadi kadang orang pernikahan nampak maina, nampak macuba, dari tak tero temu orang lain pak. Mengingat tu kadang nampak leng-teleng kan teken. Tinggi. Mun ke hari datang, mancung kapi. Tanang roy siom, ibu kiai rabu, mun roh kiai mandi nyan sampian. Beda orang datang leng-teleng songkol serempet tebing-tembing harami isapa paling kalau nyapan toju jadi ngada toju ibu di kaki kadang jebule Rasulullah sangkana samkan dikata belik pak ternyata jebule Rasulullah orang si agak dia si ampoman di seleng-teleng ji kapan adua ke Allah paujen lagi Gusti langsung paujen di Allah dari manti tinggal agak ke hori adua ke Allah jenimur pak Allahumma salli ala Muhammad sallu ala Muhammad makanya kalaban beda peringatan maulid memperingati kelahiran Rasulullah toreh dan kula ajunan pesemangat iki pak penyaring iki jadi mulotan panika kula ben sampean pesemangat mun parlo ben malam amulot tuh tadi PC mulot dia beni pas usaha berkat mulolo teh tak kalau nyaneng pelakpang mun tak ada berkat tak beni mulot tak iya
Utak kalau sampean mau ditanyakin nutan kiai beni perlu berkan abdi nak ikhlas kiai iya nyon ceng bi Pak Suryadi ben Pak Rudi cek beri berkat cek inumi cek eri mulai nyacam ke kemarin bener bedesetong ulama ben malam amulot Pak terus ben malam amulot ajen sejen punten Pak mari salat maghrib kapan mari salat maghrib zikir mari zikir maus yasin mari mau yasin doa salat mari salat doa ben rajina ben potrana pas amulot Pak pas abar janji mahallul qiyam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam niat amulot ulama kayak itu kacut tahu saya sampai adua kena kertek ilmu mate tahu saya sampai ngalor lagi bibir akebi kena kertek ilmu mate matur ke Allah langsung iparing bi Allah barokana mulot yang makin banyak makin pelak tanda ke mulut ni kabede Pak makan cocok debuna Ustad pasir lagi Bu Ustad Wahyu kaisa muntak kaleb debu saya sampai yakin debuna Said Muhammad saya kadebu mun beri orang ngatanya apa mi amulot kipa ada debu Ustad Wahyu segala apa kaki mi bunga Rasulullah lahir ke dunia Bun Said Muhammad anak papa abu benih kejak rabun Rasulullah tore sampean nikah laku saya nukelu ipa masuk ke surga ya Allah Pak torot kita ngucap amin Pak lah torot ke apa ya tidak sangka senyur wate muntak tele umat Muhammad masuk ke ada ke surga umat nabi selain teh peringaki bi Allah masuk ke surga umat Nabi Musa umat Nabi Isa umat Nabi Ibrahim umat Nabi Adam umat Nabi Idris tadi si peringaki masuk ke surga kecuali umat Muhammad termasuk kulaban sampean yang pelak-pelak masuk ke ada ke surga nikah kapi sabab Rasulullah Pak teroleh syafaat beliau langkung syafaat al-uzma bagi hari kiamat amin Allahumma mari pon si pertama dua mungkin panika salamatan anak walimatul khitan walimatul aqiqah doaki anak sedua penikah ingki panika Ziyad Hilman Habibi sareng Khanza Zulfa Kamila dari anak soleh solihah seni kaba orang panika mentroan di anak soleh anak bagus kan tak ada cerita anak orang ini tak teroan di anak bagus tapi teroan di anak bagus bagi bajingan Pak tak ada cerita teroan di anak bajingan ada tak ada cerita anak maling teroan di anak maling tapi teroan di anak soleh soleh pertama teroan di anak bagus ring tuan apa bagus monteroan di anak mulja ring tuana gelu pamulja monteroan di anak soleh solehah ring tua duaan gelu pa soleh solehah Pak termasuk ring tua panikah monteroan di anak soleh palambe mun beda orang tua cerik tak kira mulja potong Polan makin kadang orang tua nikah nyare segratis pontu gratis sekolahan gratis ngaji gratis orang tua nikah mau lebur ka gratis tak kira mau jepo to napa entah cocok kayak bedena jauh di Roma terus Allahumma sholli ala Muhammad
Nabi Isa alaihi salam pamulja bi Allah bengesepona lampe. Nabi Ibrahim to potona pamulja sampai Nabi Muhammad termasuk potona Nabi Ibrahim. Anapa mi mulja lampe. Orang lampe ni kayak keleburi Allah, makai butuh. Terus lagi ya. Jahilus sahi ahabbu ilallah min alimil bakhil. Orang yang butuh keng lambe lebih ikeleburi bi Allah daripada orang alim keng cerai. Alim keng cerai bi Allah Gusti Allah kan itu lebih lebur kasih butuh keng lambe. Dina make butuh kon lambe make alim mun cerai. Keng bedis lebih tak lebur boleh salah butuh cerai. Tereh munabenta lampun Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni kapak pun tahun nah bila akorban mbi 1000 kerpui 300 atau besape. Ya tanya akhir bi. Macek benyakan ni. Ontah 100. Pak sekali akorban Nabi Ibrahim ni kemun ikrus karupiah 13 juta luar biasa. Setong cerita Nabi Ibrahim ni kan beda ulama macebu kedua nembi 12 mbi beda si acebu 250 mbi. Nabi Ibrahim keduan patek 12.000 patek per patek kalongin emas 4 lekor karatan. Setong waktu Nabi Ibrahim aja gembin patek boleh si adam pini kan si ajug. Nabi Ibrahim alongku neng korseh terbuat dari emas beniaga ria adalah putul kapila emasnya dari korseh emas. Korsehnya dari emas 4 lekor karatan. Parapan alongku nang korse emas bede pengemis datang. Malaikat Jibril keng arupa pengemis. Ana pami nyamar ngetes Nabi Ibrahim pola Nabi Allah parengen titel Khalilullah kekasih Allah. Pa bede pengemis datang parapan alongku nang korse emas. Ngolok salam, assalamualaikum yang pengemis, waalaikumsalam rahmatullah wabarakatuh. Pabungu Nabi Ibrahim sampian pak engki dore kanto abid pengemis benih dore pak sampian alongku neng ekor seh emas penikah kulit tojo ibaba pengemis panikah bi Nabi Ibrahim alongku neng ekor seh emas Nabi Ibrahim alongku itana. Ken kula tanya, "Be dia nang pelak page." Hubunnya dua pah. Coba idin nau pah beda pengemis soko na posak dicelot. Keramik lah mariyepel, pahong ke atas, soko posak dicelot. Ngucak ring pak. Aji mariyepel kaki tak bocor, toron itu. Muleng pelak Nabi Ibrahim punten. Tore pak sampean alongku ekor seh kula tojuk ibaba. Alongku pengemis menikah pahajobu sambil ngolah timbi cek benyakan embi ada remah pak tu Nabi Ibrahim bunyak embiin kenapa pak cek iberi setong lekanan kenapa pak keba karoma beli esati kapes abin bini cek dengan malaikat pak malaikat ni kata ada tak minum tak asaren malaikat tak seneng dek kesenengan dunia kalau nyoba Nabi Ibrahim ti malaikat ni kata andi nafsu kalau di akal melolo jadi tak ada tak minum tak asaren tak lebur kau ring bini rajin kan tadi cerita nama malaikat Jibril selingkuh pola benda teman ngiding bertereng pelak-pak malaikat maut ngecok senyu ada cerita tadi nafsu pak iya keba karoma ke pesta ben bini ben anak ada bu Nabi Ibrahim pak sebut asmana Allah telau kali pada bu pengemis pani subuhong kudusun
Rabbuna wa rabbul malaikati warruh subuhun qudusun Rabbuna wa rabbul malaikati warruh subuhun qudusun Rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Aduh Nabi Ibrahim, Pak khudh thuluthaha, kalak sapertelon benih setop sapertelon nak embiin Nabi Ibrahim mun ijejer napa ijejer ijiring kok sampai ke masjid Kiai Mahrus lebih embi aji sapertelon ada bu boleh Nabi Ibrahim sebut boleh asmana Allah telo kali Pak ada bu pengemis pani subuhun qudusun Rabbuna wa rabbul malaikati warruh subuhun qudusun Rabbuna wa rabbul malaikati warruh subuhun qudusun Rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Ada bu Nabi Ibrahim, Pak khudh nisfaha, kala saparoh. Jadi mundur 200.000 kala 100.000 lampu bawa orang pelak pagi gari aduh sampean nanti sampai 10 kehori datang pas nyebut asmana Allah telo kali subuhun qudusun Rabbuna wa rabbul malaikati warruh telo kali wala pas ngucak sampean kala telo mun yang pelak pak ngucak make kiai mun mintaan itu engki na bangki penyare engki na bangki Allahumma sholli ala Muhammad. Ada bu boleh Nabi Ibrahim, Pak sebut asmana Allah boleh telo kali aja wa pengemis subuhun qudusun Rabbuna wa rabbul malaikati warruh telo kali. Ada bu Nabi Ibrahim, Pak khudh kullaha wa kilabaha, kala kabi bentek patek ini luar biasa. Mari menikah pengemis aube karo Pak Aslina malaikat Jibril menikah karo Pak Aslina keduan lembeng 600 lembeng per lembeng lanjengah mun ibuka dari bun timur bumi sampai bun beren bumi ampos. Jadi lembeng setong mun ibuka atau top bumi nikah banyak 600. Jadi mun pahe buka kapi lembeng Nabi Ibrahim ngalto makin ilong kaki. Ada bu malaikat Jibril Ibrahim nikah patek seebuan bi panjenengan ikalongen emas kapi. Minta to iman emas kan larang Ibrahim. Mi ikalongin ngaki kapate. Ajawab Nabi Ibrahim. Jibril bereng najis sepatot papolong pada najis. Emas najis, patek najis. Teti patot papolong pada najis. Emas najis. Kabele kabini nadeki. Emas najis. Buka kalau ngaben kelengah bekingkok. Allahumma sholli ala Muhammad. Shollu ala Muhammad. Jadi pertama muntero muljena potona reng tuana palambe cerek Imam Abu Hanifah ya cerita sera Imam Abu Hanifah ini kemarin mengaji potranakeun oning maca Fatihah Pak. Langsung Imam Hanifah aca habis ka guruna anak pas asoda ko obeng 1000 dinar berempa 1000 dinar samangken munikus ke rupiah korang lebih 3 juta polan potra ampon oning maca Fatihah ki ada bu Imam Abu Hanifah engkau keng tak andi pole saking andi pole lebih dari 1000 dinar dia ika sedekah kapi katang guru dirin bangga polan potrana ampun bisa maca Fatihah jadi mun bedereng tua lebur ke gratis tak kira mul jepot
Maso manturan tetia se barokah sanika Pak. Nomor 2 kiburu papekus sebagai orang tua palampe. Nomor 2 orang tua nika Pak pangas teteh cek ngakanan pereng haram sengak muntromul je potona ana apa pereng haram nika bahaya Pak. Debuna Imam Ghazali rahimahullah tabu mun kapasoan pereng haram make aba tak tahu cek dia haram pakun bere. Jadi kula ben sampean mun kapasoan pereng haram make aba nika tak tahu pakun mere. Mereka napan pertama mereka aba. Orang ni kamun kepasoan pereng haram make aba tak tahu napa merena asal serajin ibadah paseng Pak. Asal selebur salat berjamaah ke masjid pasengkah ker-ker mungkin penikap sampean kapasuan pereng haram. Asal lebur atahajud paseng kasih atahajud, lebur adduha seng kasih salat duha, lebur entar ke pengajian paseng kasih entar ke pengajian, bahkan tak entar ke pengajian ini berarti ten kula ajunan keng kapasuan pereng haram keng tak tahu cek dia. Tuh 2 mereka anak maka tak tahu cek dia haram mangkan dengan tete kan banyak kadang terus lagi memunduk anak mungkin bude epon duk anak bupen terlalu luar biasa ding la mulai kadang epon duk alem ding la mulai jadi maleng beda ceknya lagi siapa kadang ring tuan tak nestete pese haram ikere maki pese sabung ikere maki pese taruan ikere maki pese kecuan ikere maki pese adeng bedengan ikere maki akhirnya anak ngakan pereng haram cing la mulai anak jadi anak salbut atal talan Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Tare bede setong cerita asmana Sabit Kiai Sabit ahli musafir setong waktu Pak mius depak ke sungai cek lapar Sabit panika payah kalbu kan depak ke sungai pah bede ke lampu kita nyuai tak mikir ke Sabit dorin lapar Pak pas epon tut langsung ide jalan lapar Pak. Orang ini kelapar makin murok api datu tak kira konsen Pak. Sampean mun lapar makin ngaji tak kira kosong. Lebih mun nyopir pas lapar bahaya Pak. Gula toman ke Malang acara rok jalan mobil mati. Gula bahaya penyotok Pak. Bi supir. Mi mati bir panas. Dere Maria sotok. Dere mabir ini kita ore sotok. Engkau ore penyotok Pak. Depak gaberung pada erbi gula 2 pereng lober Pak. Ting maringakan ke atas mobil tahu saya sotok mobil setat langsung odi. Gula tanya gila usah sotok saya tahu saya sotok pir beda apa aja uak malah pada lapar kapi. Mangana tak langkong gula ngiba supir kereng masuk ya. Njak mun lapar nyotok mu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi langsung eder bi Kiai Sabit depak ke kalbu depak ke tabu tekerja duh Arya halal apa nja siandi ridho apa nja mi pas korek akan gitu dorin takut Pak akhirnya Kiai Sabit nikah Fatihah bin aganggu Allahumma sholli ala Muhammad. Durin takut ke pereng haram harus isosol kaulo mios kaulo abid dewa kaulo bede kebun kelampau ori yang arah siandi kelampau bah bede orang ibu ben kebun kelampau Assalamualaikum debun Sabit Waalaikumsalam saya lagi dan kuda Sabit dari kamah musafir. Nah apa ke? Punten, saya keduan kebun kelampau ke itu ajunan.
engki apa ke punten ki buru buane tanyo aing jen kula cek lapar langsung kakan jen kula tak mikir haram halal ridho tak ridho tak langkong perido aki panjenengan iki kakelampok sik kakan jen kula mun panjenengan tak ridho kan berarti haram mun pas jen kula akan bareng haram pas dek rumah tak kerjet si andi kelampok duh hari orang bagus ya mun tak gus bagus edim menemu orang ge cek kalau kelampok le tanyo aing geger cibik loh derin tako ae bede pikir ria cocok mun teti tang manto depak lah pak sepatot eten jebi dan kula ajunan sepatot etero bi orang pelapak artinya pertama dan kula ajunan mun nyare manto jak ngabes dunya jak ngabes pangkat jak ngabes arta jak ngabes kasogian dan kula ajunan mun aman tua telok pertama abes pak napaan pertama ibadah dua akhlak telok ilmu mun la ibadah na sepa akhlak na sepa ilmu na sepa kamanto pak sering kadang mungkin orang pelak ngabes pajiru mon karo mobil ke din mak ke hori do karo alpater alpat ke ngapotongan keter kula beri malam cukeluan pengajian batu karang itu digelek di kula mangkat asatori pak astatus anwi kula malam ini bawa alpat debak ka beren piti garam camplong nyambe ke hori iki nyan supir ajunan ngambe kia ke hori iki kento kia otore ngara ro jalan kula mangkat ngara penitia maca ke status cek gula ngiba alpar dewa ke tengah perjalanan sing ngambe ambu aintar ke motor tak langkong debuna penitia ke hori abek tak alpat nikah kan beni alpat jawab bi supir engki ento alpat alpater oh iku jadi mun kalau mobil agak ero tak peradu ka orang pelakpak mun pajiru pas minta anak orang ngasoki pah aunggu tak maca ibadah tak maca akhlak tak maca ilmu pak orang mula beribadah, orang ahli ibadah, orang akhlak bagus, orang ilmu nak sepa alim, dunya ikan abeng pak. Sampian mun namen padi, rebe norok tombu, kengcek ngarep mun namen rebe tombu padi. Orang mun ahli ibadah, akhlak bagus, ilmu abu alim, nabeng dunya pak. Jeng bejengan cek tabeng jeng bejengan renabeng kateran temar keng jeng bejengan jemun etabeng jen buru coba sampean jeng bejengan tabeng jen buru pak itu capok mun capok sampean berarti jin Allahumma sholli ala Muhammad sallu ala Muhammad akhirnya ada bu ke sabit engki ke ada bu sandi kelampok engki sabit kula ridho dia kelampok sedar sampian keng bede syarat tak napa syarat tak kor sampian ndek ngabin anak gula ridho kelampok sedar sampian keng tak langkong sabit anak gula kotol tadek tanang tadek sokona abal ya mau dek tangan dek sokona abal pak semangkah di buta buih tengel ini anak gula tak kerjet sampai duduk domar ting tek kabin haram ting kabin kotor mun tepak kau orang pelak duh lah iya lah cek kalau kelampau kagak dia haram lah haram
lu bangkoi selo ngabin orang kotol. Kiai Sabit lain Pak, pas mikir ke Sabit, Pak daripada haram seekakan kok lebih baik engkau setuju matur engki Pak dan kula setuju korban jenengan halal dek kakalampok seekakan dan kula akhirnya pakabin toto lekas mungkin apun tak selamatan nabi dia pakabin mari pakabin ada bu matua binin sampean ada tos marah entare depak kabeng labeng nyurot Sabit abeli keluar mi abeli cong jebun matua salama so abdina seda lembeni kotol cek rakdina takok haram dukale reng bagus Pak mun tepak ka sampean paham masuk tepak ka seratin langsung nyampel teh hari ya rezeki demandeh iku engki na bangki panyare engki na bangki ada bu matua Sabit punten tak salah masuk kak arwah binina sampian cepon kotol matua kula ngocak kotol tada sokona bedemun sokona Sabit keng tak pernah eke bealangka kajalan maksiat tanang ikocak kotol bedemun tanang Sabit keng tak toman alakuan kalakuan selarang bi Allah mata ikocak buta bedemun mata Sabit keng tak toman ngabes kapereng maksiat kopeng ikocak tengel bedemun kopeng Sabit keng tak toman ngiding kalakuan selarang bi Allah colok ikocak bui bedemun colok Sabit keng tak toman apun tani beni selarang bi Allah kak arwah bini na sampian intare alhamdulillah apolong reng laki bendeng bini pada bagus Sabit orang soleh sebini orang soleha akhirah sebini hamil lahir putra pasir asmana Nu'man bin Sabit setersohor kalaben asma Imam Abu Hanifah alim alama anapa karena orang sepona soleh soleha takok kabereng haram bisa orang pelakpak itu bisa amin Allahumma antar muka anak sedua penikah Ziyad Hilman Habibi Khanza muneka benhan ika khaw muneka kamulolo ni pinteran engko ben sampeyan tak Khanza Zulfa Kamila dadi orang sesoleh solihah amin Allahumma oleh dua telok terakhir makin penikah salamatna Roma rokatah Roma napa rokat tak karo nyandeng dina Roma rokatna Rasulullah arokat Pak bendi Rasulullah pakon rokat napa rokat nawiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran matera karo manati bin kapi pertama kalaben salat Pak Riyadi Pak Rudi pejengi romana pejeng napa benih pejeng wajib mun zuhur ka masjid asar ka masjid selemak waktu ka masjid Roma sunat tahajud Roma iki maraja tole ngabesengko Honda teh ulah reng gunung ngku ka teh cek karo beda Honda secengeng Pak Allahumma sholli ala Muhammad pejeng sunat Roma nikah rokate pejengi sunat bensenga dibun ulama dibun Rasulullah cek be nyabe pereng se kalebu di setan termasuk arca apa patung aro pereng se kalebu di setan nyaben patung ilmu Roma ampoi kenengin setan
Mbian mun romani kala sini mun masuk tada orang nga sakali. Pada ngulog salam beda orang ni assalamualaikum. Tada orang nga assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Pas dia berin berni beni. Dereng kadang pahi beri gempur orang India saya kang bengkang jok. Nyorot malaikat tak kira masuk pak. Iki mun beri gempur futuna guru. Kiai Tafutah, Kiai Banyuanyar, Kiai Ummul Qura, Kiai para wali min aulia illah, karo sabuk, karo insyaallah ngi bebarokah pak. Ana penyebab futuna ulama sampean tak lupa kapan ngabes futuna kita buta langsung ngirim Fatihah. Insyaallah barokah. Mangkana bejengi. Tuh, dua watilawatil Quran, bacain Quran. Tempat nih kamu dibacain Quran luar biasa. Abdina tak tahu sekali baca Quran kiai. Keng sekali ongku kan beda pak satu ongku buta huruf ongku tak tahu ongku macam. Jadi ngapa jeng dekanan kayak temu kocok bunggil. Dak remah kempang pak. Nih kak beda cerita. Beda setong ulama pak. Mios lebut nang kuburan pak kuburan dikata apa? Selain biasa, itu mobil kiai menikah. Tuh, kuburan pandul ya. Macet teran beda apa? Nur pak. Akhirnya kiai menikah longku pak. Romana dul menikah. Bini neki beda. Sampun tabang ki meriksan kiai. Impian kan bini dul. Engki kiai. Ken. Dul nikah kuburan terak macet muljun. Keng alim adul panika ahli ibadah itu panapa kiai adul panika tak tahu maca Quran kiai apa jeng tuana but salbut kiai putut dul tenap bebas terak kok bro pada napa kenen pula terus tanya pula bejeng enten ingki apa jeng istiqomah bejeng kiai keng punten kayak itu biasa bojong wirid yang biasa cuma beda keistimewaannya kiai abdin tibi tak tahu macam tak tahu macam Quran nah apa keistimewaannya kakak kak dinto kiai bila mari asolat pas ngalak Quran ini sering tak tahu macam cuma nyabus sambil nangis sakili ing mata ngabus Quran singlah tedungnya kiai kakak itu mundut wudhu sebelum asar ki mundut Quran boleh iya bos kiai sambil nangis dan gula pernah tanya ke kakak dia macam bentak to maca kak mi ngabes sambil nangis macam khosok enjek lek engkau meresapi lek maka tak to maca karo Quran hari kalamullah debuna Allah lek engkau cek cinta nalek ke Quran dia maka tak to maca pola kala sebab dia engkau eka cinta bi Allah ben iparingin genceran maca Quran. Kenapa sih terjadi maka tak to maca karena abe penikam ngabes melulu seakan-akan maca Quran cek cinta ke Quran bi Allah iparingin genceran se padu ben maca Quran kala ben ikhlas padu ben ngatamaki Quran sahorop genceuna 10 telohorop 30 mun sahataman berempat ibu polo jadi sampean sih tak to ngaji Quran dia kapan terusan yang bulan pasar kalah emik kalah Quran lah ngabes sambil nangis nyan seneten apa kalah kuat dulu daripada sampai jaring kadang beda pak beda orang tak pati tahu baca Quran ada harus nak emik keng ting itu gur kelero kikir aban awal wal maca ke tapal ke neku mek ting lae tak guru kikir innal ladzina amanu wakila palanceng ko nyan sen lanceng amanu salah habis dia pak wattakhidhu mimma qami palanceng mimma qami salah boleh kikir
engko Roma ti ngaji Quran bini tak tomani tegur kalau ini nak sik tegur mulolo ya cari mun ngaji Roma pada gendeng lah bini pada tak to maca siapa sih negur mun sampean maca Quran kelero tegur papunga pa engki Allahumma sholli ala Muhammad jadi dua terak Roma na dubun Rasulullah kalaben salat dua kalaben pamausan Al-Qur'an mantir muka tetia Roma sebarokah mulai kenengin ibadah na apa-apa aduh mulai Roma gini tapi makai Roma genteng mun tak barokah coba Roma na genteng gini menteri selamat andi Roma genteng tingkat kayak ngatokar mulai lu binin tak nyaman makai lampu na terak harang petengan ben kuburan teh thank you tak makai temar ko olpa pas bini soleh harok toro oca teraan ben sokli pa teraan ben pilip amin ko teh Allahumma mangkana Rasulullah madebu nah padubun Rasulullah baiti jannati rumahku adalah sorga bagiku dalam Rasulullah dalam ulama korna 6 kali lema mun ngatik Rasulullah tuk tapi Rasulullah berani bersabda baiti jannati rumahku adalah sorga bagiku kenapa karena kehidupan rumah tangga Rasulullah tenang nyaman alhamdulillah raji rok toro oca kan tenang make Roma kene make Roma raja mun binin ceremi aulengmu haram reng laki beda cerita pak bini na ceremi pak make paing ngaruh jun tel gawe roeju telo cermat selaki pahe pekot sebini pak setong waktu pekot pahe ke begelum somur isa ba isomur kek make coba ilmu somur pak aku na tel itu aku ibi selake istin somur abi di somur beda porong keluar pak rajo cetak rajo kuping kebuang mata na fulek toju istin selake ngucak selake siapa beun pak jawa engkau jin di mah ketoku na somur ya engkau 30 tahun nang ilmu somur aja gak somur engkau pernah tak teman keluaran kalau setia engkau tak pernah ilmu somur beda orang ngetel kapek ilmu somur engkau pak tak pernah mangkan engkau buru setia ajin tako pak apa boleh kakek kelura tuti make Roma na genteng binin ceremi tak pernah mo ancar muka jadi aroma swarga abek tenang saya tepak kedebu baiti jannati amin Allahumma ampunkan kantoi bersangak orang sepuluh korang ngonceng TV amin kok pak mantir kelar nangke pengajian sampean amin Allahumma sakak dinto pemator orang lebih nak anyuna pangapora saya sampai aki mulai awal sampai akhir mantel muka teti ilmu barakah manfaat fi dini wa dunya wal akhirah Allahumma amin akhiran ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.